jedna velika strast, htjela sam da diplomski radim na vodi, ali u Bosni i Hercegovini nije baš bilo to tad prihvaćeno, tako da nisam, radila sam na drugim stvarima, ali eto sad još nekako sam se vratila na tu hemiju, drago mi da sad imam priliku da i to istražujem i da se razvijam u tom smjeru. Tako da doktorat, ako budem upisala, vjerovatno ću ga raditi voda. Biće voda, jeste nešto vezano za vodu. Mislim, zanimljivo. Ja sam čula jako puno iskustava žena, cura koje su se preselile iz naših država u tipa Austriju i Njemačku i počele su imati jako velikih problema i sa licem i sa kosom i sa svim zbog drugačije tvrdoće vode. Da. Može da utiče, može da isušuje, da zaista bude ružna i koža i kosa. Sve to utiče, da. A koliko ti je bilo teško napustiti karijeru kemijskog inženjera i jesi li se suočila sa nekim kritikama, skepticizmom okoline, jer to je vrsta network marketinga, ja vjerujem da ima dosta negativne konotacije isto u našem okruženju. Pa ima, mislim da je to više zato što ljudi nisu educirani. I što je to nekako, prije kad su bile piramidalne šeme, mislim da se još uvijek iz tog perioda vuče i taj network marketing, da se sad povezuje taj network marketing sa tim piramidalnim šemama.